Eshonga z'abarwire ahirwaro ryambara rufaro obutagera ibaza nko kutunga ibitanda n'ebindi bingi nkirebeka kiriyo nkiyongera eshonga eyo twasharamo kwicara bikikwataho kandi okunuko bakigambaho. Mbarara Referral Hospital kutanaho na Regional Referral Hospital zindi eyi nereba abarwire bingi ekyo kureberaho nka buri izooba ntibasa kwakira abarwire bari kurenga omuri 200 abari kuba barigire omuri region egi yoona hamwe n'amahanga gatwetorire konka nenda mukimanye ngu Mbarara catchment area ya Mbarara Regional Referral Hospital ni Ankole region, I mean erimu nka districts nka 13 konka bwa services nyingi ezitwine aha noshanga amarwariro agandi amahango nka other regional referral hospitals nka Fort Portal nka Kabare bagumana basindika abarwira aha abari kuba baremere. Harrison Kagure omugambirizi w'irwariro ry'Mbarara Regional Referral Hospital nagira ngo eki okukizaho no kureba ngo abikikwasireho aba ministry babahindura National Referral Hospital. Niyo nshonga aha bwenshi mu management eri kwebemberwa Director Dr. Celestine Barige etwire netera umuranga government kurebeka ngu bakuza irwariro ryaza aharengo rwa National Referral Hospital because nenda kugambira ngu apparent services hamwe na specialists abitwine mu irwariro nabo bokushanga omu marwariro agine status nke ya National Referral Hospital and ekikumanyisa ngu baiza actually na achikwatire no kuhindura irwariro rikaba National Referral Hospital. Government hamwe na members of parliament they have been following that matter closely. Bit abwachi bashime kubana bahindurwa National Referral Hospital. Ekyo kureberaho twine services nka orthopedics okushemeza abamagufa, twine services nka okushemeza obwongo hamwe n'ezindi no kushemeza emituma ningasha abakugu emituma n'ebindi bitari aha marwariro agandi aga Regional Referral Hospital. Agani marwariro agari arengo rwa health center nimwe hariho babuze babahereza nko mu ngumwe go konja kuranisa omwijurirano ahirwariro konka bama barwire nibija aha self referral ningasha nibija batatungire letter ningasha batatungire referral form kurga omu marwariro agandi agari hansi yitu kandi ekyo nkiretera haba omwijurirano mahango then ekyo kyaiza kubaho noshanga nkimpactinga munonga okutukuba tutebekanise abarwira kigumiza muno muranga go kwengeginga district health officers omuri Ankole region kureba ngu bazama radio ningasha basindikirize huriro egenderire kugambira abantu obuhereza obari kuhereza mu marwariro gabo. Aha TV West ndisenyomo Gideon aha omuri Mbarara.